Karbi anglong news channel along berta than Ponji bang nilimen sami merjilin han sepi tangte pini abirta angton ben archuponik tha Nijang Karbi anglong Kopili Alangroi along RCC bridge Kekim Aphan long Kesom Nijang Karbi anglong Keparlo Kopili constituency arlo Sildubi along Kopili Alangroi Kedoko ajok Hojai district Kacheleng Kejoy Aphan RCC bridge Kekim Aphan long Sompon Thang achiklo ni phai troxy ningkan sori hinira inkoira trogani Kopili constituency arlo Sildubi along RCC bridge Kekim Aphan long Sompon Bangso long Kesom ake CEM Dr. Piliram Rongham Lapen MP Amor Singh Tiso Ari Dengpen long Sompon lo Kadukabe RCC bridge Kekim Aphan Sika Kuti troxy Keprapli 74 crore Sita Dolong Aphan 34 crore Lapen Angton Pen Tuwar Kaselam Aphan Panong Pon Sonsi Sildubi Menmichi Arwadatum Ning Arong Pen CEM Aphan Churupon Nijang Karbi anglong Lapen Hojai district Kedam Kewang Joypan Longpo Pusi Radatum Pen Ning Jepon Hiruni Pen Kam Singera report Karbi anglong news channel Local hisab kan itu meda ini karong kilo ada korea 70-60 years around that tolong family dam pidon sita alang litum anu cewar we sita pini BJP sarkar ke loge loge itum local MLA sarusineron kabori lape itum kacing honai CM Dr. Tuliram Rongham kabori adolong ne wan piponi itum local pani homosti Karbi anglong arar hoy pani karong pilo busini pini local hoy pani karong dulal pani cemakla dolong kehidupan kan atau balik laso dolong kehidupan itu cetek itu pikir sih cetek karong tawar le mesin lo dolong tawar le mesin lo pakai kacing pura saya dan pikir ada itu dak Karbi anglong ke hujai atau on bente bong kan lah itu beha para cuklai mita itu hujai bente itu pikir busi lukel open mari ning ceparong lo cepak lang lo lah Hidipialong Rusem Sonsing Intia Kumlin Kepar Japon Hidipialong ni Pai Ner Kep Arni Thang Achiklo Por Pai Kep Malompen Rusem Sonsing Inti Amhang Kethek Arni Pen Pacheton Si Akumlin Sitame Par Japon Si Alang Lipan Kachiki Mojai Mek Dengpon Labang Sojai Mek Kedeng Longke Karbi anglong Autonomous Council EM Serjarong Par Kimata RD Kipipon Thekpena Joksi Kedamtang Aporahut Hidipialong Karbi anglong District Kepalong Abanghu Rusem Sonsing Inti Akumlin Kepar Japon Theklong Le Bonta Alangli Karbi anglong Autonomous Council EM Kikibo Mahut Hidipialong Rusem Sonsing Inti Akumlin Kepar Japon Long Laki Alangli Hidipi Aradapan Kopai Kimi Aso Labang so ajay mek along aluhi sarpo man pen Karbi anglong Autonomous Council EM Serjarong Par Tongdut Lapen aluhi aman pen Humsing Bay KCS Maipu Philip Teron Board Chairman Jonah Singh Teron Borjan KCS Jonah Maipu Lapen on Teron Hirbang Anparta KLA Kongchunbang Lason si penang an ke thekiding atum chetongdot Hidipi pen protaping leng report Karbi anglong news channel Rusem Sonsing Inti Amhang Kethek Ningkan Haroi Sira Krep Ho Kechokarni Dak Weltum Hidipi Borjan Ahawaralong Rusem Sonsing Inti Akumlin Kepar Japon dolong kasih bangso Amhang Kethek Arni Pacheton Ponse Pini bangso Akumlin Kupon lo kasih bangso Akumlin Kangku Along Tongdun Etum Dak Karbi kita ngasong Maipu Sing Bay Lapen Etum Karbi Lame Kong Chunbang Kai Onteron Hari Onteron Pensenglok dak penangan itung Kephado dak Hidipi Hawararat la Pensenglok modern Hawararat apa stamil itu masonsi piniga Rusem Sonsing PC dak kewang nang kisun lo posisi tum dak alhi sarpo tango bacho phalo hi tango ko ere tum apa konta langsung pek pontek
alui sarpulo la ru samsung sing tilo alang hinang suno alang siwan lelo si kado itu an mang ke pini ke kacitong dunuan ko si kado kami pantame man peng alui hip de lo alui sai de lo kado ita lalu si la pena kodak pini la bang sokang kupon along cengsi itu karbikur po tum selang pan milur methek pilo la bang sokana pia ko karbikur po itu karbiak heya kur po tum do ana kurusa tum si rapor bang anam pulo la pen non kado kami lang na panahir dumi kichupi harga kichuhang la bang so dolo talo la si la bang so kumlin itu art and culture department kadang Thomas council la bang so department na si kedengpon talo la si itu nilipulai bu bangke karbiang long kinang tok anu po bang li kuna ma kinang so di mana bangke tung rusan sing pi kumlin man pada skimi ate isio itong ke chinilo so prang ta chini ni tame ang bonglong ke ang bonglong masih kicing so nudulo lang pan god karbi hey pulo ba purulo pulang tum ke hokpon kasi hokpon ta pi bangke non bangke itum karbi ang long hok tame tabang so kumlin ke parja pa bang kenang sot do ate wi gimi tum alang hiru me chuhang nai kalong nai tum kadu ta do lalo isi la sila bang so Aphan tum kedeng pon dulu karbi la Thomas Council Art and Culture Department pen la si kiwangilangan kan ke longpong bak tum alang li kumlin ke parja po ke sisi connect do lalu la si alang li join si tum pini karbi ang long ba tum hawar hapat ba tum kay ke cinglu bithek lo kali pun dan tum cini lo kurgi mo no tum karbi kay tum ano ri kapre si do salah soalong ri kapre kalong kidu cihik jam so nang pangroom ke alang li cukamar klembong hud alang le hina pangrum polam ti cari long lo taso teng si pini ana mangkalang le long so amang heman teng ten alang le amek sidera pisi tum kar beng long na mikir hills bisa hawar along ri tum celong lo na solong ri sana so bangun pini le tum kar beng long kar bek hei tum ciku dunong lo basi cala long lo lalu nasi alang le pan anso se karcu nangi oi gimi tum ta anso se alang le chini kanang sot ang le claim ke dam pija kay pangrum alam bang so ke charli nai ko ram hi sini ka de kan chuni kan to di alang letum asumara tu man tame hek soy si do an man ke taman ta non itum social media long ke long kan ngong gitu bang amen mang de ninga de lo dalo elang tum han pina kerap do ma ke rap do de council pen ke one time assistant ko pini pura sona man claim ni taman tame yong si asu sele tum han yong si borenga war sai ki pinangi do purong de no tum ketum da chini lo borenga war sai ke pumemen hodai lo konon ke chokche alang tum kuna department long ma apply dun pen las alang pin darut dun pen sila bang so kiti uni so aja kong di las bang si ni alang tum yong sila so dulu putela ke rapon bek ko ha kami si son ko son tum state ko son government kali je lang tum sia pension pi masih lang tum kai ba hemisi chubo son de thir phasi nei ko bang son ke aron ko bang audera posi claim ka sik sak cheta hai pram sini matha kasi ko pen polo je pini kirap prote la hello kai ding pi tum han di nei pro tante ureng war sai ki pi pen si alang tum ke maksud kirap ke longpo same Samsung sing ti asom ane tu an ke tame tu ka sini ke karbiang long tum dudel mati tum nogong do hat silong do alang tum ke do ano mang ke asupi tum ka do tum ta si do lo ke si la nogong ke do tum mangalam ke si tum social media long ka kita tiklang ke long le ke tong long lang si chinga pa mi me lo he ase long ke jita sopo ek tumhan ke nongge tungge goreng war sar ki pi ita lang tungge atali eta hepo masa su tu bang yong sila bang so kenang so do pulun tela bang ke de la mandara BJP master ning amai kiring pon aloko 2.0 portimi akimang amaita dengpo Nijang Karbiang long keparlo Kopili constituency arlo sotro along BJP master ning amai kiring pon alokot tepi aram patua klamalong 2.0 portimi akimang amaita dengpo
Thang achiklo ni phai ner kep ning kan suri hinira ingkoi da trokarni sotro arong along BJP masterning amai kedeng ponalong manpeng kedo aluhi sarpo Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Topa aluhi sarpo MP Amor Singh Tiso MLA Rup Singh Teron EM Mongol Singh Timung EM Rina Terangpi MSc Pawan Kumar Rai Socheng MSc Het Singh Rongphar Lapen Abarim EM Ren Singh Be Abarim Karbiang Long Autonomous Council Chairman Bajong Tiso Lapen Board Chairman Atum Chetongtun Maya Long APHL Silapen ASTC Asong Atum Kewangji MLA Kilikalong BJP Aparti Aphan Ongdung Vote Kipipen Kapahai Chi Aphan Amina Asong Pen COC Surihinira Nerkep Abang Phu Atum BJP Aparti Along Chipa Ongdunlo Lapen Tepi Aram Patua Klamalong 2.0 Mate Portimia Akimang Kedeng Ponalong CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen MP Amar Singh Tiso Karbiang Long Autonomous Council Deputy Chairman Avijit Kro MLA Rup Singh Teron EM Mongol Singh Timung EM Rina Terangpi MSc Pawan Kumar Rai Socheng MSc Het Singh Rongphar Lapen Abarim EM Ren Singh Be Abarim Karbiang Long Autonomous Council Chairman Bajong Tiso Lapen Board Chairman Alokot Council Secretary Alanglitum Chetong Dunpen Ake Joypen Longle Pata Pajer Ponsi Surihini Sose Abangphu Abangphi Atumaphan Pi Pajerpon La Sohud All Assam Government Atumpen JJM Mate PHE Along Chokomar Keklem Kachipadugdun Atumaphan Chiklojon Kripli Soselo Bainong Kipipon Pe Bang Soputhak CEM Dr. Tuliram Ronghangpen Angton Alamthi Than Pajermipo Khironi Pen Kam Singh Dera Report Karbiang Long News Channel. So Kopili konsensi long bang surihini ra bang kreisia tumaphan abang buang pi tumaphan akejoy pen bini potaron ponlo aprang ta tagron ponelo potimia kemang 1.0 MP election det pen nilitum non lakni pota keron jut ponon la sochiklo judet po lalu plong de MP election det pen ningkani siang bong lakni pota akejoy pen Karbiang Long Ratum Inglong Sotum Phan Akejoy Pen Potaron Pon Lapen ke Bangrum Pet Pen Tim Karbiang Long BJP Council Bang Det Pen Lak Trok Sira Suri Trokera Isira Bang Paro Plikera Hinia Tuma Bang Pubang Pietum Pan ke Long Le Pota Akejoy Pen Akejoy Pen La Son Long Le Pota Keron Pon Mana phai ke ong ke India long na hokta bela approve nang pino Sala benhala na hoda ke na tumta high court case do loke non la ka che song wek tum da party do loke high court alang tum fit file loke je tum ke court pen ebob mon heta ni than lo ebob court ke damone lalu prasad tam chief minister do bom ta phatek si jang lai la si court pen pima kang sai la so Sala Congress Party atum hempreke angana kam khidon rokta nali nili hin pen ke je ajir ding kuri pen ka che song ning kan flick cap so selo la so hemprek ajoine pen kithi ke jang do olo la so hemprek ajoine pen a hemarit ka video olo hemprek ajoine pen arenga hu ke so tum do olo hili amu ki chonang tum do olo la si hola kithi ke jang nok be po nok be pi tum ta aning dung de chi la si la so il tuma MP alangli ke ferere pin pen ar jap thipen omor singh diso ke hai ke hemprek nang pivek nang jipu alam pen da nang jidun lo alam chot kali a private bill ta alangli ke place lo lapen ke Narendra Modi ke hai phanda churure te une alangli Narendra Modi phanda la so ka chingwa ji Aphan article 244A parliament long ka chingwa ji Aphan alangli ta hukum pilo lapen ke alang lipan kaching wa je bang ke free ang deng sinang lelo la business of lease salong private bill la so kaching wa je hot ane sin ni phai trogar ni la sot ke congress tum thur pak si kham khe dun lo paching wa long le da la si nilia jilding klupen Karbiang Long Ratum aning ke hang hola so hemprek kaching wa long ka kham khe dun pot
nili hin pen so dak pen pin rem labang ke tu het si chief minister da nang bang dak pon na tum cabinet decision tu an nang tum lang dat bon chief minister a press meet lo alang tum ba jo mitro pen chek lok jol jiwan mission long ke tangte asang dengan da petang ji Aphan cabinet asia decision an lo la sotem dan si central government ta bang po bang pensi kacing ki ga than ben pichun pu so taware wan kan beneta labang klem po pijo apor ge nang kok ti ko mane ladake lain la sotware banke non nisit pen sike banji dak Karbiang autonomous council state government pen alasi central pen ki banji pani tum mp kai pen ili bori pon bo Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu